Acara ini disponsori oleh Pamirsa pengerau bencana alam Sangkaning Sabah dares miwah angin barat ngelintangin Kabupaten Badung ring kalah ungkuran. Badan Penanganan Bencana Daerah BPBD Irike Nureksain sampun nampenin dasan bencana alam Sangkaning sasih kawan puniki. Kalaksa BPBD Badung Wayan Darmo Matutang sampun manggihin dasaan bencana alam sangkaning pengerau sasih kaon. Punika mawinan pai ketandani ngaptiang majang krame mangdani waspada ring pengerau bencana alam. Selami kali rahina ungkuran sampun memargi stikur bencana alam sangkaning pengerau sasih kaon mangkin. Dasan bayi inucap akehan taru runtuh. Manut Dani taru runtuh akeh kepanggih ring kecamatan Abian Semal inggih punika kantos dimulas Pati Baye. Selanturnyane lelima kecamatan tiosan taler kauningin manggih Pati Baye. Tios taru runtuh taler memargi angin puting beliung miwah tanambit. Pamekas ring Abian Semal wenten 15 taru runtuh miwah kepanggih asiki angin puting beliung saning ngusakang kandang siap tur ngaunang wangunan puargan ring Banjar Juat. Selanturnyane ring kecamatan Petang kauningin wenten taru runtuh. Raris ring Kuta Utara Nanin kepanggih Tanah Ambit ring perumahan Dwi Jaya Gria Mandiri Kelurahan Kerobokan Kaje saha taru runtuh ring Kecamatan Mengwi miwah asiki taru runtuh ring Margi Gulingan Baha Mengwi. Ring sajroning nampenin bencana alam sekadi inucap Wayan Darmo nedunang Rorasdim TRC antuk nampenin becik bencana alam ring 6 kecamatan. Dasan tim puniki kakepah dados kalih pos inggih punika ring pos Kunti ngamong tetiga kecamatan ring Badung Selatan miwah pos Mengwi ngemong kecamatan Badung Utara. Nyelehin pengerau sasih kaon sekadi mangkin BPBD Badung nguduhang majang krame mangdanis tate waspada tur saling wantu ritat kale nampenin pengerau bencana. Parwata Bali Pos Nguningayang.